Kaying kasyari jong nong bishar bakerpang hamendi pathar, uba bishar ye ki mukot duma Protection of Children from Sexual Offences Act, POCSO, B. Joshi, ha kasaw terik unaitung, ularai banset bendi Shisnem, ringkat kakuna 6,000 tingka, ye umikseng bi marak, uba Peittuh ye kawai ke Samla kentai kat ba kadang sum haye. La thokit ikan niga jingle jong New Brew da ka Women Police Sub Inspector Bailin Sangma. Umikseng bi marak la Khubor baulale ekatakam. Ya kani Khubor layut hu do SP ka North Garo Hills District na Resubel para.